ni adache IB Germanasta 1 wo hwie ni nyina de bente no enne ampaya ebedwa yama Facebook fo ni nyina akwaba Fimu movement for nyina yama mo akwaba sanso so na Sompa Nkomo fan club for nyina so no yama mo afinhia pa ema mo akwaba de nyame asese wode ya ba ba hia biem eno ti Facebook no eya Sompa TV Ghana ana Sompa 93.1 YouTube, TikTok, and social media handles in no, and also saw Sompa TV /Sompa FM. Mrs. Echampon, me mama back up, Mrs. Sabako, is a penny, let me say. I'm a of mammy. Oh, me as under schools of mammy. Why, be a major of mammy, play many do I penny one now or no, when to me I get to Yafinopa. I think she I have felt on your same twice and it was a shadow. What? Hey, now, Baba, when Mr. TikTok of what say, why ya wig be 80 morning can rating and sana. Or they are better even so. Or said number of people that say will rating or no. Then send young client and no one man. And to me, Pacho, Moko, no more like it, no more subscribe it, no more comment it, no more share at the amount of way. Yes, I dare Ricky way one man, Pacho, but over. And near you know, yes, Shania, you man in say, more course of mammy play men, new Facebook, what does what Papa be. So, mammy, at Chow, I am working sharper. Why are two Kusukusu never know? E kind of boko boko kwaso na efie boko de e adu efie boko yakopon ahwe so aboy ho ban e de ewura afi 2024 mu a na ya dom na me e na aye tie de asida kese ma onyankopon ne yetiefo nyina so ma me premani ya ma wa finhia pa tasa wa joso mi just say ni fo aye busy a wo fra no kra na wo di mamom answer no or ministries or one ya na get us for no so ta kwasra wo munti e true bronya say ya no ne ho adaje me kwa my friend bear thrice since my mensanka no ba ono so frey e bieye ti so for mama ya talk grass up pass ma ka che nyame a wo ka che fragment mpacho wo te en kem of insha pa ya frey e bi odi for obro otia ye akwaba oh ye jusu eburu me mo afin shapa ya kondo kwa we kire wa wie beto adwumedie no so wa asenum ai aya mi no asa sene tekire ma ai o ya da ka o ya na afel abro tie nyankopon hira o afi so mentime amfre wa ma ofi shapa na so ne nyina mu ko wi nyina na de ayi ne baaye no ne nyina ka bla bono na ye da Dr. Blaze Foster panyipa unimonyamfo kwaye mu dunsa ya so so ya abrefo ekosem dua utwa ne so a ofifie ene black ofi onyankopon hira no bronyan in fact mi akasa mi edifo so mi fie nye o ma mi fie ye ho okay o ma fie ye ho me kata ye ho a ezema akasa no nge so ma dodo ba ho me dana se osaso am botum ye de eti black ofi Dr. Blaze Foster 21st clinic miwura wadawro ma ibomu asem chia yipa na menchia mi ankasa ma me ba ko pe ohini ni amesa usap pe wadawro ma woni aso wadoma judge 1 pacho me judge me chiao em say oroso mantimi amfre ba me ne okay so me na kwada nshada anye case mi wodi okoi o se ono ni call no okay ufre na ko busy because ono ni adaje okay tabi am share Facebook ne TikTok etimi yemi audio content ma me oba odifo Paul me chia papa na me chia adwumafo nyina manager 1 papa so na dwen pa wo share manager bi na say sabi na adwen nya ekom be kun ni ko fi o hwe ma yekese ai Dr. Blaze Foster ne manager na ma yekese eti encha bochefo nyina mike ne antibaki echem ye china atofo yedi mu nyina be hwe gu apaso ai J1 fashion designer osusu ye chia o ye chada bafo nanum no fo so nam Pradia ni be say ya yenchia wo mu. Pradia fo ni nyina. Ye chia mu. Abubo ya fo ye chia mu taxi driver, trotro drivers. Ye mamu nyina fishia pass na Koba boutique. And ye ni aparking tade so ho. Odi fo ye bagini free de de betana. Abusia ya de se asenum. Ya bakwa ye case number 1. Na said ya misika no na watch mienu ene Friday na ye be break no
yɛne ababaawa bi atwetwe nkomo ya na asɛm ɔde ba yɛ nyinaa ne sɛ abranteɛ bi a wɔne ne tena ya wɔne ne gyae waba bɛfa ne ma mienu afiri suku mu wɔ abra wa mo na maneɛ wasɛ didi madam na tem koraa kyɛ sɛ ɛna Facebook foɔ se asɛ yɛ ma ababaawa ne nkasa yɛ yɛkata n'anim nti asɛ nkɔfoɔ ahyɛ da hu sɛdeɛ na wɔsi ɛteɛ na so na asɛm ne deɛ yɛte yɛ minister bi gye wadaroma sɛ apawa ne wɔ hɔ a pakyɛw mo hwɛ na mo fanto ɛma yɛ na etiefo no entie kakra no mo nhwɛ kakra mra ye ba ya timi atoa so wonu August 9 ye wo ye kra no 3 days time as a 4 days ene tua ni entua ne ka me ankasa na susuna o ma me tutututu ye no me na me di sponsor fie hospital bill nyina me ankasa and o ma me use asusu sika no before then o ru adwuma nim 2 weeks ansa na boso me no e ba be so am ma start August no ya ma ni peda sa asusu na me to ye na me manage wo fia e bi o kokora na oni loro fa me na me sama loro fe sa neja nyame ya dum nti August nyame so ya me no 3 days as a 4 days ye tua ne ka okay ye tua ne ka no say ye tua ne ka 4.5 and am dem gi 2 nti 4.5 no o de bremi o ka kire me say mi fa bi en twasu te said your mama ye we na and 4.5 no de ni na blame a na me de mu 1.5 for twasu for the month na ka 300 series 300 series say me manage for the month a dey be 10 series ye ne ayi 4.5 no ya bosome no e de ekosisa bosome besa aso okay enti mi so na me ye transfer kakra e wo efie nanim eton suo nyina ka wonti eja me manage kakra okay enti mi de minim de ba ye de hu ani se opie no ba bia entokwa opie no ba bia kasa ne ntokwa e ma ne na fofo ni nua mu nyina no mo ba me ho be didi nyina o chese o mu nyina kra dwene ho a o mo nti ase ade opie abonten ba ya na na adwe nya na wo start kasa na ototo ne nsa na asa wonya ne hwe no wo kontokwa chese unhu ni e beba unhu asem bia nya asem a e bia sese ye kon so kra na odi afaso edidi watem enti ewo ma na my bi di ni birthday ewo yo na me na se menya ba bia da na efie bi ni ye opposite ti na girl bi ho na me ra ho na ba cho me efa ba bi no senka me ni na jai kura na senka me meko ba na numa sema obeka na ofie oni de obeye no na me papa mo se ye nim de ebesi enti onim de besi se be man betwitwa oseka na akwa ho a ode wo mafunu bebo oti kwa na so obeye oden obepa wo kronfo ba cho bibisa nti wo ye se ono beko be man ode wo ma sounda o threaten de bebrebe wa twese ka wo so da on fa se ka wo de mebisa no wayi ano nya bebrebe asem ne ye ka me se wode wo mafunu sounda ba cho de ode se kan ye dragu so da ba cho de aka cho so obeku pen ba cho an empressing bebrebe ebusia ye fancy asenom na chese ababa wana oba afidie mu asenom ene na wo super minister bi je wadaroma ba bia wo bia no na wa ben ahasenom de amame na chese wo super chese abrantie no wano awo ko sika kakra wode ye mobile money awaji 2000 chese sika kakra bia wano ho wasaje ene sempi na wiye che wasaba sesa ne ma no kwa se de wo sika asem na sif se na be ma na nhwe nkwada ne kola na ye wie program na nkasa na brantia na ye friend oka chense se ye pa ye mla ho ye se papa oma so pa oma so nyina no modentia na ye mu ntiante no ye wie na kwam wom enso ye tutu ya na mo ekọ ho na ye nkọ minister IBJ ho na ye kọ ye ne sede ne ma se kosie na be ma ne nkyere mu kakra wode ma ye no ye ntie e wo minister me de hia kwa aba ya de na wisi mawura na pom ti say Yesu adom me ma wa fin hia pa afin koma tu asomdwem bro nya so da wa bo adwuma ye de rade ase so mpampa nyimfo so mu da wase ye de wase o mu nim se ne pa bi wo mu sei e wa kwanya srongo a o mu de mai nti ye na Dr. Brother Foster ase ono de ihe na obi ekwan mu de ma obi a che se during Xmas we se me hu ne ma pi on say ya na talent wo bi e mu o me ma akwanya e ma ebinum yi wonum de epie ye enti yemfa asedama no ne Mr. Robert senye doy doy wono so kan na Mr. Jeff ne o man hene mu nyina da wono mu ase minister
Adana ya sorry wa ha say no ense me no mienu ne akwese sompa akwese sompa ko jaaye akwese sompa ba bia wo bia eche mo finhia pa ne nana ye bo asiama na me say champion so ne ye konso no ono so na wo bi ba ne nchen ama ono na di komo nti ono so ko ya na enye ye enti ono na asam so aha nti ai no bojo so eja aha enti ye ko ye ndie se na tie 40 o ye bo anan koi na ye koduru ho no me reho pi isan se be ma na no wo bo ne kwa du no eye be ma bi a ogina ho a se de ogina so kra chen sofo na branche started se o chire nsem na osu in fact awreho etisi ye so pa na Mr. D ade bi die nim ne sense enka oba tan de ka wo mahu kura mpa ko mu dwane ba won chen badabra e koduru ho no enkura ne hu lady no o ma ama ne chen empo be ma ne ye se ya ba ne de obepe se mofra no ne o ma mbe kofi ana se da o mo se ye nko enti ye di nkomo no na se awura no oni bra man kwada no nkura no betimi apon school na school fo no apon no obi akọ na ka omonko a na omne nam nti no ne ma be ma no tu anamo se beba saade a ene woni nkura no ebetena be for a holiday see mu obi ekura na nka wa ya na se bi one ne nkotena kura mpo a na ma me na ba behwe wo mu sa pepepe nti ekowie se be ma no na baby akowie se na setran de enye yi okay enti ye ne so anya aka nchima bi ne neti ti we ba ho enye yi enti ekoba se ye ne kasa se baby achichira aboa no hwani se no ntimi mfa na no fafa enka se ontimi ne ewra ne ntena enti ekosi se obekọ akohu abrewa na esum bi wo ha watimi asum no na ye besre ye mu bia no mo de nsembre ne se mo ba no kure bi ho ya mo kan kire ntina ye mo so bible quran ne bodua ne kosua yi mu enso steady a no ono be chantro mo kan kire because ewura no me nwunu no de na sede ye committee abrante no sede osi ye na sede ewura no gitum mu no enye saa na ensam no course wo mentwa wa no kra bj onse awie me ne di nkomo se be hwa ma bibia ma wa be hwe enkwada no kra mo musika aba no oh madam no kra de nka me ni problem enso wan kan cha me se o hwe wo mo no we say enkwada ni sika ba hyehye nti no and them ni problem say sika sem kra mpo de onko ho kra say be ma ne ye na sede pepepe no nti ye besre tiefo yetu anamo a owura no one ya nnoma asumdwe abua mu se mofra no ewo awura ne nchen adana ye koye na o release mofra de ma ono na de omo ekofie a se wo boa no se esumbi nso wo ha obetimi asum awura by ending of this month o se January ending ya obehwe na odisum sika no ode ba basia na ye na abusuafo ne nyina ahia na otimi de ama na bibia akoso dina ekosi ya no why are they obo adwuma Adam said the comedy so my Abusia Minister IB Jabasha mo fresh of mama premier ni emfa emma me se na etukusukusu bro nya said the wo sindi no watachimai no won hwe na finhia pa de bi won so a mama ye hwe wo okwa wo hwe ye ye ba so a wasa utime hwe ye nti ye hwe wanim enti abusia ba bi ekosi ya na abusia yi abedwafo ne bebem na ababa wana die Facebook mun say bi totoma na the host is not doing well with the lady the way he's throwing questions at her na if say oma lady nin kasa ye ka kire mo ababa wana odi asem yakọ radio station bi enti no ba yo ka se nkata na nimo no na ye kọ ye nso de ekosi ho no ese wani ben kata chie wa so ono na ma ababa wa we ye obetena ha yi hye ma atade wasesa no kwan bi so na osun be ma ti ni suo ebusia yenko ye panyi ho so for mama premier ni ho mla ye ba ye betoa ensem no eso so for mama premier ni amadazo akranchi adazo papa bi wote menka ye mo me headlines ni mama o madaroma ana yin connect ye adazo papa so for mama
Oh, Nana Yamo, why he? na de gina suchi. I didn't switch it. So for Menka. Hello. Ama. Yay. What's up, baby? Yay. I don't know. You didn't switch it. When connected that. I'm you. Yes, I get one. I feel sharper. I've a punk on my tree and now. No, be our walking. Oh, yeah, Phil. Aye. Yep. Yeah, boy, you know that you my name and grandson. Yeah, yet to me, we are shown so. Now, that means and you were waiting and call for now. So, I'm ready to no TikTok for nay, social media for no. So, I can't say, Wunya, and if I don't want to, was so ready and son, I are banking the winner. Eh. Oh, hey, you also want to one. How about you go to one? Never, ya boy, you know, grandson. Penny touching my head. Ya crockery. No, so my yard, be a buy, ye see a monitor. Imagine mu aye juma nyame hyiram papa before aye audio bremi wo se me danese ai DJ de wo frame na me say den ai DJ no be frame before ye audio buy ba me sister champion de wa nyaade na ko no wo ye ba kan kesu wo ye audio na chichama yen ba ye fisia panso bi ama ti wa nyaade nkankyere no what was a audio now it's a mayen I friend it also friend but now was a audio or he need why he also me fa or the guy twice me so ntie ayi so for ya som that's a bru ya som no manjuma other in courts na your friend say Sompa Nkomo fan club for ni nyina ne free movement for ne social media for ni nyina no omu ti owie say na wo say e de a kire wo no yo here me da say on say program yi afen ye benya 1 year march first anniversary na for the almost so ye mu no ya bia efe na enika ejuma we no ba ku front ni nye esi abua mu takara no man yekesi the club members one more Amsterdam Den Haag one more London Germany say na Millicent eni nana amankwatia one more so tibia mayen ewo New York enti hotel enso tibia mayen ewo Virginia Theodore masi papa se Sompa Nkomo wama somwa sebe ya maami ni medi kan mama efe antina wama yebi na yenso ya bedi wo machin kakra wama so di saa wo do no mo di do mpanifo no wama di do yebi ya da wama se Facebook fo na na bebi ansa ma bena ladi ni movement ya da wo nyina se adwen serafi na honam fadi ya da wa mase papa ya da wa mase na first anniversary ni ina na bedi abani na mo so nyame hyiram se no bo adwuma de boama Dr. Blessed Foster ni brenso enye kwa ya da mase yo nyankopon mo ahoden na nyankopon ya adom a won fa meka yensa wo brace mu why yo abreti ya na de asa wo dodge mi o me se wo kwa wo hwe ye oh ya baba ni abe wiye bibia that's e buru acho mo so na ntato amaye okay judge why ya da se papa wa so for so do di nkomo kakra oh so for kan wa asem no wotie o wakati no wabre mami no holding wabre nenso obi wod make bo na maka ba ko bo na hwene mami Nyankopon hira wate amade onyesa oh Nyankopon hira dodo onfa meka yensa na menu se free china ne next week ikonde
America katai gidi pɔnkɔ deɛ na yɛde bɛkɔ ɔsɔfo wa sɔmo dia ababa wa ne yɛnto ne fo sima mienu bi na yɛkɔ yɛn de kɔsi yɛn sɛ abranteɛ ne se kyɛ sɛ wayɛ bi di abo ababa wa ne pa na nkwadaa no ɔno ɔtɔn adeɛ enti oni nkwadaa ne ho adagye nkwadaa nketewa no ɔmo hyehyɛ bɛyɛ sɛ 3 years ne 4 years ɔmo hyehyɛ akɔla baako no kora 4 years ahwɛ a wonya so ɔmo hyehyɛ akwadaa nkete na ɔmo post kwa agye sɛ ɔmo ka school mu hwaa ansa na ɔno time ɔbɛbɛ fie no ansa na nkwadaa na ba fie ɛsɛ madamfo no so obi wɔ hɔ a mede na agya school but ɛhɔ na nhyɛ da nyɛ international school bi abɛka sɛ yɛahyɛ da kipi nkwadaa wɔ hɔ aha nti yɛkɔ na abranteɛ ne deɛ ɔkɔm gya ne me ɔse nyame yɛ adom a yɛmfa obi adeɛ kwa enti wɔbɛhwɛ na waba abɛsom ababaawa no na biribia ɛto atimi atwa na asomdwe nso aba nti sima mmienu no aka yɛnto ababaawa no fo sɛdeɛ wokaeɛ no mekora wo sɛ wokasɛm meɛ kɔmantima a meankɔ ɛkwasɛm kesi deɛ ba ne kura bi ɛwɔ bia na waka that day na mene mama ka sɛ ɛtu ababa wei fo no ɔwusu ne ti sɛdeɛ ɛka bia anim bɛrima no wayɛ adeɛ bɛrima bi wɔ no ma wɔnya adagye no ɛnyiyie o ɛmɛ bi ne mu yɛ kontwa dodo ɔmumra fam the way a ɛmɛ bi ɛsɛ som as a kontwa no 2024 ɔmumra fam anyɛ saa masa bɛrima bi ne wɔbɛtena ho atwetan mente aseɛ ɛna yɛmfa ha wɔsɛ memfa trase wɔsɛ mentrase gyina hɔ sɛ menyina wae na adwe sɛ de wɔpɛ sɛ ɔyɛ no ɔyɛ masa wobɛhuru mu bɛda wonya bɛrima bi anna wo nkyɛn dade yɛtu ne fo no ababa wei pɛ sɛ ɔkyɛ sɛ asɛ deɛ wɔyɛ no nyi wiase nyinaa no ɛyɛ 100% but suban a ɛne wɔno asɛm wɔn nhyehyɛeɛ bi a wode kɔma papa no abusuafoɔ no ɔmo nyina daakye ɛmɛmɛ busa aberanteɛ no ɛna deɛ wɔda no gyam so no wɔyɛ dɛ wɔnim deɛ ɛhye no nti abere wɔtia yɛtu wiase nyinaa fo sɛ masa woyɛ ɔba abrɛ ho ase because this time ɛmaa na ɔmo ba no ɔwɔ 13 years kɔ ne ho ayɛ fɛ wɔnyini obi gya wakɔfa ɔforɔ eti buadeɛ tina se fa wɔdɔ ɛne ani die deɛ wokɔ ne bɛma no tena ase kama som ne ma no nyɛ fɛ anyɛ sɛ wɔwɔdeɛ bɛgu anyɛ sɛ wankasa wonya adagye maa ho mede me kasa bɛwie no abrɔtia ɛnyɛ mmaa nyinaa na nya adagye hwɛ nkɔdaa hwɛ yɛde kan yɛ program bi ansa na Friday no wobɛsom yɛne Miami Judge the same thing ana ababa wɔ ne te adwom kaje te Dubai wonya dache won woduane mama ka tokai won woduane wo Dubai no de akomani kunu me pokobena ewurade mi nyankopon woduane amanse twam obi atente so pawo obi atwam obun futuro na wo ye adwana de basket ne sika trotrom ne suna so na kra wegyina na oba basa you shame etiema munya dache so so nya obadea nya dache mikase se be man kura nya ba ko de ne kofi a ense hwo no me jase sister won ko ntimi hwa bofa no se ya man bia ma be man akoma amafom so betwa akra na akra no ntimi hwa nta in the school book ba ko and the socks me see na say ya brought ya last week me manage mpobo a me ba ne ko yiye 5 million se ma samba cho kabla wonya anefo me jonshaba obusi da wo na mpe me ba pastor 1000 evangel 1000 na ne hu me mobo 300 no je ndo tsamase enti enamu na yetu ne nyina ne yebobo ye ho enti ma mo moyen na yesu ntimi mo nkora no lese ko ba ne se dia ba ma bedwane o hwe mofa no wosusu a wosu ntimi hwe abofa no na mofa na se enti ye nua ba no onka na komanto dem na wo mra fom ne wonni ne huni wonni na no ni wonni na bra boni ne wonni nsem o kan nyina no kontwa no onyai na afie ye wura mu yi ya fe ofro wo ye hu ya nyakopo be kira wa modi yi me da se papa yes so ya da se Mrs. Champon one here me da se one here nan kan me de kanam ne me pense nko be nkene Kenya no fia se pa nkan nka be oba ayo oba na no say ono a wo say wotiri mu fa ya kira man ti we da ni tiri mu anya fine cent no nim say inti o fedenti wadwane waba hasesi na oba ne o hu mi ana o se oda yesi e no wo sere kwakwa asira kwa wa na ne yi jantente e dance why you want asaba ko ne say eye me won say Ghana for e man mu binom e paware and so no ye nye yadwene say ade no ye kura ne yahwe ne ye mintimi hu say awade ne nyina ne say okoda mpa so ma be ma fa ode a mintimi hu
na sɛ wopɛ awareɛ ne sɛ wonya ɛsɛ wo kora na wodi awadeɛ no ani kyɛ sɛ onyankopɔn deɛ wɔde adeɛ ma wo ne sɛ ɔhwɛ so yi a tem biara nso no ɔkɔ so ɛboa ababa yi ɛbɛbɛtena se a wɔtɔa ne nsɛm so hwɛ ne sɛ yi a hwɛ no nam sɛ wɔnyere ne ateteɛ ama yɛahu sɛ asɛm bi wɔ ne sɛ obi pagya a wohu sɛ nipa korɔ no ɔka no kora sɛ wɔtwa to ɛno nti no mehwɛ ne sɛ yi a me ne ɔsɔfoɔ ɛtu nofoɔ bɛhwɛ ne ɛwɔ kyerɛ wɔ ase enti aduru sɛ ne ɛsɛ yɛkorɔ no nkronkron so nso ɔkasa me sɛ ɔyɛ me dɛ menkɔ kyerɛ sɛ do me receive wo bi deɛ bɛtaba baa yi wɔnyɛ obi a ɛsɛ sɛ nipa di n'akyi ɛbɛbi nko n'ani ansa wɔn nea yɛka nyinaa ne sɛ yɛ na wɔn mo nkurɔfoɔ ba yɛn nkyɛn a yɛsrɛ mo yɛn nsa da yɛn nsa yam yɛ a mo nka no korɛ kakra nkyerɛ yɛ asɛm no ne fa pem na mo nfa nto ɛnukura mu bi a mo nka wɔnka asompa deɛ ɛnam sɛ mpa yɛyɛ adwuma wɔ efiase nti no obi wɔda paa ɛbɛda adi nti neɛ me ka ne sɛ mpere bebree no yɛhu sɛ dwumadie bi da w'anim wɔ awareɛ mu ɛma ekunu efiade yɛ ne biribiara ɛne sɛ wonyɛ ready a nkom sɛ wɔbaa yɛ awo no wɔawo mmienu bɛma tenten gram wei asantefoɔ anaasɛ akamfoɔ mesɛ meka anaa ghanafoɔ dodoɔ no ɔpɛ bɛma tenten gram ɛno nti na edu baabi koraa mpo ne yɛkɔfɛɛ bi ɛde bɛkyekyere ɔman ɛma ne yɛ yie yɛn deɛ yɛkɔ sukuu wɔ sirem enti wohwɛ sɛ mu fɔ mmɛmmɛ atenten gram yi a nye bi ba ofia ne kyɛ sɛ nkaboa na nso so sɛ wɔpɛ saa deɛ wɔ sɛ ne sɛ ɔyɛ ho adwuma nti ne yɛ ka ne sɛ wɔba sɛ deɛ wotie bi ɛsɛ wobu bɛrima wo yɛ ne wɔ so no koraa na yɛ wɔ hene yɛ bɛkae no na yɛ me nwanwa ɔno ɔte ne suo bɛrima wo yɛ ti ne suo ɔsɛ sɛ de wɔsi asesa ababaawa wei paa na asa wɔsa de ne kyi radio stations no ɔno so ɔnyɛ ohwɛ ɔde nkwadaa sikaba ɔnyɛ ohwɛ nti ne yɛ sɛ ne sɛ sɛne ɔkaa no no wɔmɛsum no wɔnsum no na ne ho ntɔ no na kankyema no yɛ a wafa no no wɔnyɛ kankyema obi ba na yɛ akɔkɔfa no yɛ a ɔbɛ sɛ ɔware no ɔno nso wɔnyɛ ne ho adeɛ no ɔnware no sɛ ɛkɔ ɔsɛ ɛyɛ ababaawa no kwan na wɔsɛ wɔsum because ababaawa no ne gyan no aberanteɛ no nsu nti yɛde yɛ korɔkorɔ na yɛka bi kyerɛ nti wɔtie nti ɛyɛ okay nti no ɔnyɛ na sɛdeɛ na biribiara atu ntwa yɛte yɛda ase mese sɛ champion no yɛte ne nkanabusua yɛbɛma wo nso wɔ bɛm na wode kakra wɔ no ɛne wɔfi nhyia pansɛm kakra wɔ no watumi de ama nanso no Sompa akyɛdeɛ na abusua nkɔ awie yo ɛsiane sɛ on the 6th of January ya no Heroes Park yɛbɛhwɛ na yɛtumi ɛde party no akɔ akɔhyehyɛ so nyanka fi ahodoɔ yɛ no ɛwɔ asante mantam asɛ no mu nyinaa no yɛsɛ yɛ ne wɔ mo kɔ akɔto nsa deɛ didi na bibia ayɛ comment no abusua donko pepepepepepe wia donko ena dwumadie no ekoso eno ti registration abusiafo mo ye orphanage homes ahodo na mo register ya mesra mo betimi aba na enema akonkan na so no opesa obeboa ewo eye sika fam anase enema mu a enema no eda so a ewo ho na sika fam no number no eye 0598 559802 0598 559802 and 0241 272990 0241 272990 Edia Beba a Blessed Foster and after one media na mizo free drink and 5G means and abusia ebro nya de di papa ma ya hoden eno nti na na ye ba ye ho den yetimi kasa chabe sabe enya asem keto ye ble ye so no na mizo and 5G nti da so gina ye na so ebusua nya bi eyiyo anasa bedin to adwabodwumade bi asesa wade agie no ne nyina da wo hia bi ewo ho eno asa do ani chemo hwa overseas for radio nche ho na manager don okogine do support their friend nche because baba ke sister bawa and sister sewa owo our post office anomanje ebusia do ani chemo outcome royal ventures ye no so ebua kwa Wotra Baptist University na unsabe can be PNC ventures and so anomanje taxi station ne hwe ni mo hwa ena na Sachi enterprise and so asafo abinchi VIP car park ne hwe ni mo ho kofo dua de ekwakoche company limited ena wokwaji bi de frepo ye mantemo na wonsa ka bi ebo soame ene ne mpotema se no mo so e de free KF Kinju enterprise opamango abrosan na mo abrosan a ene no hotel na de hwe ni mo no ebusia wonsa be ke be ma no eye 0246 270 221 0246
270-221. Na sciatica expert 21st clinic. 21st clinic almost a sciatica expert. Entri ya no efri wo sisi echi esane fa oto ase na fa wo sire mo akoka wo nan kokom ho asane wo nan to akosi wo nan tini ho no eto da bia na ewo eto da bia na ya wo jo ho anje ewusu bi okra ne de no ebubu ne de egu ho entra se ema sciatica yade no emfa wo nkwanse de wa bra 21st clinic wo ho ye wo fidie kuku dabo ho nti wo ba hwehwe mu mapa ebe koso scan ahodo bia so no ye twa bi ewo ho ayare sabia wo pa yasa ene yahwe amakwa ho sama pa ya wo dia de ensa 21st clinic wonya sa de a wonu owo ekoye atu ni nyina no ene se ehwe overseas for radio enche hwa ena wode wani che okumase ase no oboase council quarters call junction ho wonsa beka wonum sunwane Regional Hospital First Gate in Share Nimuwa, baby ATM of Fidian Seno, one sa ebeka yen. Ye war a yet a chimai, and one Susuchian bank, no, a dining one, a was Sunyana Quano so, and na a yet a chimai, and so, and then Kranzamiamia who do up in 15 branches, Domain Marketing Can one Sabeka yen, 0540-311-311, 0540-311-311. Na Lydia Fashion Arena ebusi atade ehemi sesie eye Lydia ho na meje edi free ye ma Lydia baby a wo bia na ye chia ya mo frihia pa ebusi awase wo pelezi papa ebiti se brocade lace bi anasa cotton lace kente papa bi e man mema niema ye already made de no ebi ebusu wo se chao wo pempa boa de ekọ bags ahodo ye de ball life man ye ya ni nyina no ene garment ahodo bia no eye Lydia Fashion Arena na chira kwan no ewo ahojo runabout one ade beba hospital no ene wo dan krom 0593 78 4494 0593 78 4494 and now 0208 164377 0208 164377 Natabita clinic ebusia Sofolai alignment and share ni mo hwa ena enne mema ya prostate aka wonu matofom ama wonu mema yo nyina atofom amwo ni monyam ya de ate se do matiti aso no ehwo ena wo kwa akwaje wa yasa ye de rubber to be mem krampo na insha Allah nyame ene yasa fonti ko ho ne kwhwe wani so ade magic ya wode abibidro ye wo ho no enya asem keto no to say eda wo kwa de bia no free prostate screening and free diabetes screening asiche ya de no wo se wo ye mu hwehwe mu kwade amount no for akwanya no so ne kwaye wo de ya de bia ha wo ho nsem anase ne mu san ya de ne de aka ne nyina no eye sofolai alignment and share ni mo ho na sanso na madina fast stone for bridge ho what atomic runabout to na ho and atabita clinic kwase de ewo anasa katone bro na enkwa free mono wo je esa de esi wo biem ebusia takwata krade ni sunyane owo ho herbal treatment enkoa bibidro ena wode sa yade wo ho massage papa bi wo ho ena sanso so na wonka semu ha no so no wo hwa so ano ede ama wo 0202 347 647 0202 347 647 and 0260 196219 Salakoba boutique abusia ma me Salakoba ada ye be break on share matade na ne niema wode aba no nyasem keto new year ye twa famu anu tino bomode ne kokwaje wode na eniema nkonkan enfama bema wo pursuit ahodo de agiragire mu jense papa bi empaboa belt ahodo ema niema ahodo bi ade siesie ye ho ema ye dimu de abusua say ya ye fra bedin trodwuma de bi a wo kwa ase no wode akwa a wo se Salakoba maba masala pacho siesie me wankasa no wo be firi ho no kiki nyina wo be hye obi na bibia akoso Kumasi Swame Obenrom Hotel no on Sheffield station no na edi anim hwe 0244797215 0244797215 Salakoba boutique ehwo na ye kwaje ahosiesie de efre na FTA fund abusia waba company bia
wɔse wɔ bɛkyerɛ kwan a bɛfa so ado mobile phone anaasa wo laptop no etimi adi dwuma yɛ bɛma wo sika aba nneɛma akɔnkan afi wɔasɛ mu deɛ yɛne ohia to nkwanta a yapae ahokyerɛ nso yɛne to nkwanta a yapae wei yɛne wɔnom ani twaka bia ɛno nti wɔse yɛnka nkyɛw sɛ Kumasi Technical University Kanike Pole one SLC conference hall no ɛhɔ ɛna sɛ adwuma de workshop na ɛba so 20th of January ya ɛna ɛbɛnti bɔmɔden na ɛfrɛ mɛnya nsɛmbisa bi a wopɛ bia no wɔnom ɛntimi fama 0249 506601 0249 506601 enche yɛne Faith Homeopathic Clinic for ɛbɛtwetwe nkɔmɔ Faith enuo nketewa Faith enuo yɛ agye nkwa Faith enuo yɛ akyɛsɛ etimi boama nipadua ne hyehyɛ ye na bibia si na kwan mu na edi ne dwuma sɛ deɛ sɛ na ɛfata ɛbusia meso yɛ ama wo nsa enka Faith enuo ne bi wɔ abra wɔkɔ hɔ na ɛyɛ stroke yade a kyekyere wato hɔ obi deɛ mfie duo na wɔkɔ yɛ no wasɔre ɔtoto ne nsa nante kama wɔtwɛ deɛ yade akranko bia sɛ yɛ stomach ulcer arthritis and kasemu yade yi bi waposo anaasa wo deɛ ne yɛ kasa wo sisi aya wo ya cha wo je ho anje obi timi bobwa kyese wo je ne ho anje wodidi ya na esa wo se wokotoguo ni nyina no eye Faith Homeopathic Clinic ehwo e na wo kwa akwaje wo manso e de efre diabetes ne pressure de eye kokokula ahene makokɔ ben Mami Faith of Mame was a bra, nebeji wa yare sawa ho, enkan so no, so tuom, anti eku junction wa, wana won sabekan takra de. Owo Anaji police station wa, abogo so no, American house. Was a free drada was memenda, wa yare sawa kwa ho senteno, or what the man upon on what che, ecosis and you no num at the ball 0244 583859. 0244 583859 and now 0275 969414 go for the amount so 0257 61 1012 0257 61 1012 and chakra yani Faith Homeopathic Clinic for ebetwetwe enkomonti abusia time chuku yema brantie we yakɔ aba na yenkɔ kakra ye ba yebetwe breaki na yakɔ Faith fo ho asan abebiem abrantie mpacho mema wakɔ aba ye nanti na what is saying Ochonya mi adom hu na nso e nyame adom from abrewati adom pant ho wate manyini pa baby afre boko Ochonya mi adom ya mfri boko afinhia pa Committee da. Yo, na wudi ankasa de sen. Ache fe mi Peter Boache. Safi e bi fe bua kwa na bai. Okay. Me pa cho kwa sorry na ase we Mozambique na okọ na nanu mo asumi bi. Ache Pentecost. Okọ Pentecost. Ache. Pa cho mo fa Bible ne ma no. Na Pentecost dwom no dim to pa. Den na nim to. Bo me ntu. Onim to. Ayo. Ebre se mu wi ai be mu ahu ye nwom ba ko na ene ye bedi asa ne ya sore sofo pokwam na so obesenti ye bedi yo Peter kan we di mechi pagya twere kronkron ne kosoro me Peter Boache maba Sompa Nkomo soe maba Sompa Nkomo soe me kita twere kronkron e de shebo se asem bia me beka no wa ha no eye no kretrodo kontomponim enti Erade boa me court ordering court adai ehwa no na won besa obeka na sa na awe ada we be asema host kakret oh ene kafra na breaking e ba kafra ene we ya ade se wa ma na nkem na o se de be na e ha wo a wo se ababa wa bi agige wadi na kura wa agige madi na ada na wotina ho ma obi gige wudi sa se mimi yi makoma mu fan se me de do no but la show na mimi hu se o agige madi enti wa wo sha wadi mfie sen for 20 years ababa wa na di mfie be sen mimi chande wan kan kyerɛ me asɛm ni si nu na mo hwem na me ti se o ka tell me say o 17 years enti amesa be ka kyerɛ sɛ
What you told? What you to? And I will ya mititu mba isi ade enim biem antianto mo kranka won nya saade no enti asem ni nyina na se ne etiefo nyina busia afa no obeka ye ho ha ye Sompa TV so na Sompa 3.1 FM enso ewo kumase ne mpotemo kranza fo nyina ye chia mo papa toast and systematic kuya boachi wa sempeti amama 1 eto sumpulu ba konso no Blada Philip ene eya owo ine champion ono so mu nyina ebo adwuma mo amaka nyina ye chia mo ye gidisa mo ho ye mama ofinhia pa dom ni nyina etie na wo se asem ni nyina na anything papa cho asem ni nyina ni se me adwuma Vodafone wadum ana ga bi bae efe no Christabel Frankoma o ya adwuma ho se o ye manager na se wo ye sales guy na se o ye sales guy says all register SIM card CB. SIM card. Okay. But I'm a student. Oh, okay. It's again by we are students. I was here university and I said Amstead. Okay. What level say? Level 300. Hey, why you don't know? Why are there? No, I don't care more behind you this. And I want you at the area cry. When you're winning way. What? Ya beju tineti aso ama wate no shake wa befie wate aha why are you enti to aso mayen enti wo register for yi same card na baba wa de ba ho ya friend ni so the same Christabel ne de it's get about say obaya adwuma ni bi ai boy bi na de ne ba enti obaya ga ne ka say obaya na o start adwuma enti first day no ga ne ma nante second day no na one menante and I'm calling them say community na and also you what it ade chen no say ka ba sa wona netina say akola na say girlfriend girlfriend so be kam mu aya kire me it ade chen no one kind of say me abrocha blabo say one ni shia ya na so person one ne etwempena date o person ha mo ne ma for dem be say me tetem ni one ni date yeah ti sana ya na chiresen date ni chiresen let me funny say I'm a girlfriend okay na ekoba sa baby date bia na mu date oh okay and I catch no say what I mean chen kakra iti welcome we a che me tade chin busa no say watch na it's about catch me say oh what ya say iti no ono na kasa ma me hu me denti bia na ope bibia na me dia ma no na ho ya o de say si kire ne wo na abegu adwiri mu ana say de na ho ya o say na feeling it saying na feeling it saying kana kasa na me adan dada sure yeah ti ayi adana hu nu na odru adwuma ho ana kasa me mfem pade nie erade me da ase wa mo say wo tirim de na nkasa de me na nshida anye ayisa contact a close contact ana ni nkomo but the next day no ana me ni gen na ntin na me ni be ye free pa na mtimi ni eti nkomo na pen asem apacho oh okay eti ya ma kacha nsembe say I find say my girlfriend okay am on oti ase eti mu ho no gen bu sem bibia na me di ama no obisa obibia te sesen ska okay ebi o patade o pese tu o ha no afro baby Messias die Basim papa Juma say you oh be 8 months ni on kwa adwuma nti Basim koma miskana kan man papa nti bosu biom ya so fra say o fa me baby ma just yes die Basim papa Juma we la me na mo times ni bia okay Basim papa Juma say nti kam say o ma miska eh aha na kam de ma no and am say and I say o pay 200 cedi it's okay na me am this can share am so meji afi next day one afre me oh I say afi kwad I say no afra say na boachi tin fe na boachi sweetheart and yes dear yes dear baby hey it's okay na darling dia wan ka bi to afre me na ko beto anu it's next day no afre me catch me say o ma me say obe wo fufu tinka onye miska no mbre fufu ni bi ni ento ka me so man ka hwe na me send this ka na ma no ne ma me be wo fufu nti no ma me say onye miska
na omen fufu ni bi ni ana yi e na wo sending ni sika 30 cedi o ka say 50 na msi mi nya 50 just na tobo na won ni date no say dey o time the city na sata na ma me ehu atana ma me atimi nkan bad ne onya hu me dan wo te wo nka wa me ka che me say libia ne ba ne ba fie wa o ka me ho asem kire no etimi nipa bia me good man no ana ya so ne ma me ni wudi nkomo dan kwa da so na ne ma me ka kire ono na ma me say oh abrante bi wa adwuma mu a even Peter oye good na da kokwa me ne ba fie bi o na ayi wa asem yi ababa won di nka asem be say ye check ade o calculator wa hase no enti ne papa di nka ne papa si 200 cedis na wo de man no na e kire no si baby e de baby entade o ma me say o mo no afufuo okay o mo ni sika etika me man no 50 cedi nka o mo fan count na bring fufu no bi adi na me say yo mate nti o kana me say 30 50 de minya 30 de minya na de baby na akra na nkasa me na me start to on trunk wa ko school SHS form 1 okay nti wo to de ai me to trunk acho pen na we trunk so for say wo obo enti trunk na to on say trunk me to 120 cedi 1.2 kanisi kadada no na de baby trunk na mattress 350 okay ana predec ni no mo pabo ano ho ye ko school sa na na ye kan na de say de ni de atena ho ache eno so say 60 cedis ana sandals bi someone 50 cedis sandals ana check any 74 cedis check atade obehye say 74 cedis okay ana the provisions I drinks and I need doing bibia no okay I if I dey me dey 1000 the call ni nyina sign oni ni nyina na kototo ye me ni nyina the call okay 1000 ni nyina sign yeah and aside and ma boy ye den won and I aside friend ka tell me say onua boy bi oni sika nti osere me ama ni sika eno achi no na me say me ni sika ho e pa sho mo tombo ase we yakwa akoduru sen ayi provisions ne ayi trunk ni we ne nko a 85 200 cedis ne ka ho na ye 10.8 ho 10.8 and 30 cedis ai and like tell me say onua be ma bi on oniska o slemian kama niska manam say miniska o 20 cedi pe no me ho and I know so me de man 20 cedi me de man pacho jina hwansa abusia se wutie show yi na ensemi a abrante yi ka ma uti ya oya pa ama hunam nyina ya basa kada cho be ma se asa me hunam ya me basa bi asem na ho ka no ama wo ya funu kura wo so e bia wo so ma ko sa ma ka no wo se ya misrao e abe herbal clinic kano so patrapa a new site one was what the nature now we share ekwaji wa yaresa na bema obema no mu say abrante ye wo kasa say ne bema yo de nyina na so anko mo kasa o so for meboa bema bi obebo oba ho ka bia wonim so obete onim say ne ho ode eti wodia no wo ya tonso ma na se watonso mo aseti mo ati atomo abusia ya beba clinic ko na wo mia bot no chichi mo na niema nyina ne naso eba bibia koye fibroid yade wo to ase ebusia no achi kurampo no syphilis na munya de wo ahodo ne tuo ete no eno so yade ebusia wo ka to from one time na hole in heart sickle cells ayade mienu we say mamia be nko a ene de bibidro tuo eno ntini ye pu behwe no wo twa de yade bia ha wo bia no friend number is 0243 345392 0243 345392 and 0506 460 208 ya be herbal clinic and I come for the ama war na ya no to kwan wate
what if akwa what word ye so ne Ghana mpanyimfo ahokyere ba na wo ka bega sa wo mpa ha tu akọ eno ane se wo tu akọ kokọ ye adwuma wo abrochire kosua de wo abrochire na ho ntọ express group for na ede wo kodade no modu betu fa wo abra wunya ha bia wo akwantu ne mo visa ne ye ready a ansa no watu sika no de ama wo nom eno ti Kumasi asafo labor runabout connection so no first light ho won sabeka no tema committee 18 ene miamia hodo na wo mema se no na wo bomade ane wonom twetwe nkomo 0249 000 448 0249 000 pacho mu number no ano 4448 akoye 11 pacho na frɛ we say 0555 0555 550067 and 0508 111 343 express group for man amedia to jano ebusia obehwe edewa tu kwan enche 34 yebeko wonom enche na so no SDF ni pedu akwanto eba center say brana wonsa we yade na enu ahodo ya wade apa adwama so akwanto eba mesha no we yefuma yakutua wonum bia ebetimi aboa wonom ato osa yade tu ase akwanto eba ke mesha so no ema odepu no eka no ede atofa manamu nsa yade nso no etimi etu ase akwanto eba ko mesha ne din ne honam se ekokọ edro so no nkom bomodin na enya bibema ebetimi aboa yi amama ne nyina firi ho na obema no sisimu atimi ayede bomodin ne fra wonom esi emeya me de betu dwai eso 0241 296622 and 0246 628508 yebekọ faithful ho na yenhwe computer so adwadie yenkomla tew ye ba abusia dodo na ene wo ho a yede ebesomo Odofo me mawakwa ba eba abe heba clinic ope ayansabia emprempren nipa dodo na do nani akirem wo ho na wonya wayaresa na wonmo etiapa na aye abe heba clinic yade ahodo a abe heba clinic edi hudwuma aye sickle cell epilepsy etwere yade ulcer yemkro typhoid koko oba ene bema opa wo sexual weakness oba na bema wayemre ewo mpam oberima ne bema afon anase ayaketwa fibroid pressure stroke ene STD yade ahodo na eye anisuo ene de ye honhum nyina wo de bedom abe heba clinic a wonmo ebedi dwuma asa yade ama ho ato eba abefo kwan so a ye fa so esa yade ahodo a ni nyina so ye bi ewo abe heba clinic wo hwehwe abe heba clinic akira kwan a ye wo tano so apatrapa new site ewo Kumasi wo betumi so afre ahomaturufo 0243 345 392 ye hu and obi de yade ato abrabo so am sebra abe heba clinic ebebo abeba matsia kanso money papa why you caring asking Bishop 75 Enterprise Empempradie Komadie Empetia Abakonkawa Nina Yedi Sisi Yehu Esibejam Emi Yenimunyam Deji Bishop 75 Enterprise Dealers in all jewelries say necklace earrings bracelets anklets watches any space na hold one nyina Bishop jewelries yenim ne fretiti we din somade hu jadada da ai wono no di do no etson ensomade no say wedding rings engagement rings dia wo pepia ye won set wo ho ene ye won baako Bishop 75 jewelries wose wo ji aware wo yesu na wo ye kojiemo ade bia e ma wo pa ni pem wa ho sisirie mu di de ode be se waso de ode be tu kom de ode be tu nsa de ode be tu nine eye jewelries die eye Bishop Kumasi ye wo mrom plot 17 adisia market chi ho Abi Plaza edankesi ni adwuma efo nani mu ejuara kopem memenda anopa no nsia kopem anwumre no nsia Bishop wabi mu amupa ne duduo mu atu ene baako nyina say jewelries dia eye Bishop 75 Enterprise Fraying 0598585219 na 0554304135 Bishop 75 Jewelry Bishop 75 Enterprise Dealers in Jewelries Bishop ye wonyame why you caring asking
na so dia wodi ni da so ha ba ho dance yi die jama o ma bibi sunku bi ama on akosia na se wo de onim se de pressure any diabetes ayeme na finia misia ni da so herbal clinic no enoa no ye dera dia si nyame ase da de mentumi nka na mom ye mfa bi so ma wankasa ukuru ketwa wono so simu sei say na STI ano gono any syphilis no emena la no na and da so herbal na okoya unya na yaresa na ma me so me ko honom elisa matiasi o eni o madrenam wo mu wadran kasa say ye stroke koko de wo pa wo hepatitis B ulcer fibroid unye operation da emema ye mre ema how e wa fichi kromo eni pi sunsumu yare eni sunsumu how nyina eni da so herbal e wo homa kumase o wadua kwa makro na kisa fitem janse hwa wasa kropon or farmers about Plaster Hotel for 0243 64 9115 and 0242 655 325 and Nidaso Herbal Clinic and Nidaso Mema wakwaba at the Balidians Fashion Arena. Every Dantani Dantani de Sikawano. Sawu a lazy papa, a bit is a bouquet. Lazy Ahuaya and the pizza and the kama, and now supporting lace and I walk at your pleasure will be a say. Can't say Papa be out that down, who I know some why he ain't an essay to me. Materials Ahuaya and the command and Mema and who be a mouth draw. Traders in our pay. And now say the America say, Ronya Easter Eba, open shirts, come and be a papa child before. And Maya Munya show what Bassa would what the apple be a begging at that if you are saying no. Seems a good war and swap to our saying no. And to my papa be a yeti, coats and also suits a good war. Nina episode our Lydia's Fashion Arena. Yet shall cry ever Kumase, I want to run about. At the Abeba Hospital. Yeah, Manu A 0208 164377 0208 164377 and now 0593 784494 Lydia's Fashion Arena now and near my papa na Adosonina Agis Saturday, Mrs. Romeo, when you pay Joe, Nami found for Faith Homeopathic Clinic. I own Fidi Outdoor, yet the Dikuma. It's in our Baha, on Kawadian. You are Fidi, I should Nipano Aqua, and the Ascensia, Nemo Sissino. Now a big problem, Baka, what such a home quecha, Kabahau Pumuti. Customer, sister, I dear who she any na if you go from you. Mani, when and now the tea. Sorry, Mammy found Faith Homeopathic Clinic. Sister, what did it? She Tatashi. When this super yo, Tanya Grato from our and I draw over. Faith Homeopathic Clinic, the last of zero disease. Abusia yamamu akwaba adamu ase fen wa beka ye ho asenu me Sompa television so multi TV decoder no and I watch your live for one Sompa 93.1 FM and also ewo Kumase ene nkwadwa santema tema se no Sompa 90.7 burapo ya matemfo nyina eto e free in Kwanza Facebook na ye Sompa TV Ghana and Sompa 93.1 YouTube Twitter Twitter ne TikTok ni nyina so no Sompa TV Sompa FM online for betia dia for www.sompaonline.com na wasa kwa kenkan bi de free ho abranti ya friend Peter Boache akwa university on level 300 and na enei osa boja kakra wo Vodafone ho or register Sims ni bi and na just ababa we bi nso ba ya wo so ba ba ye adwuma Crystal be so 17 years or say me ho ya me dede me ho ababa wa say ye hwe si kire ne wo afra na ye de agumanu mo so no come unsa basa obi anu wo be ni ti afa nchenti no oda no koso ye na say de obo osibu ebubuka no o say wato trunk ababa oni ko school wato check ibi
wato ayi predec wasato sandals aka ho wasato de mattress 350 esa wa form mattress awon kan ye na me bo ma ne de wadi nkan ya ka no e bia fa no obi abeka ye ho e na ababa wa ne se ne ma me no aduane ni sikasa enti over 50 cedis semana no nya aduane no mre ni bia no so no anya 15 into the 30 na koye enti de be ni de be bia mo na wa nkasa wo hwa wato aka ho ana se wo sika akwa akodi ni ho Gano eje 100 cedi wo mo se lokoto breezer ena no ka me ma like o kan no me man ka hwe na me man ase mi na so utia mi trima anga wu trima se utia pa o se ma yo le di anka me na na se ama we de me kan bo ni so erade me ma baba bre ma ka betu atalo by force anko fo benya Facebook pa na watwempena go so nsam ye wo akoma pa breezer say 100 cedis and no so sama me okay one part sama man ka hwe na no ka so okoto breezer say breezer na ba ko bi na 50 cedi bi practice 100 cedi si die wo mu nte betimi aba so okoto anu bi and breezer ne bo na form sa hu nka se amaka o awu pokua ni sisi so ana o pa no mo no wa ya ofe no sa dada mi ama me to data sim na no enu se 100 cedi data sim data sim no so ye dey and we data nkwa na sim do anti data nkwa na befa data nkwa okay adabaya bundle sem ni bi ho TikTok ne Twitter ne ade no okay ene esa koton sim okay ama again ni news ka no ema saka chem say omunyi ska yin film wo o ntina me ne ga no wonti no asa me man ka hwe na me 2 ska 27 cedi 27 cedis me 27 cedi okay ena again ko checking the results no oso ni ska ena me ka jen say obi enya be ya adwuma de ade nta ka jen say me na me check results mo so no ka man ka hwe one cache ya tesa wo toto phones iPhones nyina kan wampa ampa to bo asema me pause wa ha mami nko faith fo ho mle no keto a mami we so for mami faith wa wunni mo na afa na wo bewrem wo Jerusalem wo ye adwuma papa na emma pa de ye kan wo a je se enkwada faith enya semanana no enya sem keto a yenko ne bofo tina ba ha se no mirado fo me mo akwaba medofo na apom ti say nyakopon ada roma ni faith ada wo se no keto ane de nya bi bobode a na se da bia no ye ho oden ye namoano ane se ye ko na aso ye te say me ma me ho ye pa wo se me fa bu nyancha so encha ne nko a tobo ude tobo ansa o se fa bro nyanchi ablaye o so kwa kacha ni se me so me de bro nyanchi ano ese ni nua mranti ahene ne ba na ano ne ba ho ne se me so me se me chi ano why enti de aka no family why me patomati si madu na aka no ye wodia that's right me dasi me fa konya we so ntia no fo me na nyame asese ne so obi adom ye on se de faith yesi juma no ye pese ye ne adofo di nkomo ne ye chechim se ne be ya yade bi a betena wo so ache yade bi a eba wo so a na wabomabu a onim se yade ne enkonti no wankasa onim se yade yan no a enche wo beko ya sha afena se no eni kwa se wo de yade e sha ase eno nti ya ba ha ebo nka ye se de wo yade no tie bia no Faith Homeopathic Clinic ye guso a ye sa yade kwankro yade agi uni padua boso yade bi a eba wo so na wo ka se yade we de ni aduru enti da no doctor bi de wato aduru so e na wo ye ne se wo duru san abeje wo fro ye ho no ye to ye bo ase wo ba ye mfidie ho ye du ran fidie no mu cheki uni padua no ye cheki 36 organs ye cheki ni nyina no e filtra no kopimo na no be yade wo bi afidie no be hunu enye wo na wo be kan wo yade a kire ye ne ani hunu yade no na afidie no cheki wi a cheki unsuo umuja ene wa hoden ye wi a ne gina saa ne ma miensa we so na afidie no atwa wunu a edi be ma wo ti yade ne be hunu no yade no woduro ena afidie no betwa ena aduro no so yade ma wa sa wo ba ye osa ena ehunu ya na afidie no twa osa aduro ma wa ukọ na mo ye ntafo mpo na sa atapani na be hye afidie no mu a atakakra wo osa ni bi kura ontumi mfa aduro no every say atapani ni moja ni nsuo ni na hoɔden ni padua no so aduro ene ya pepa ma no obi mfo obi aduro eno nti nipa no fa aduro na enam say aduro no nim adwuma ya koye woni padua mu ne afidie no nim yade ya ehunu
na enim adura aprepa ma ontunfo aduru na enche na ho atofri say enim adwuma ekoye wo ni pedwem enye say oba amia so ahwe say oba ya obeka say oyem ni atam aduru bi ama say koso hwe na sabra enam say fidie no cheki ni pedua na hunu yade no na di adura eni ni pedua ne befa na obi antumi mfa bi omugya ne ho aduru unsu e wo ni pedua mu ho aduru ena wa ho odin ho aduru ti aduru na mu wa ho odin so enu nti na ye maame no mpanimfo ye papa no mpanimfo no ba ye ho a omuba no befa aduru na no ho adwo mu fom fi say omuba omu kiremu say enam say omu mfie no ko animu nti no enu na omu no ano odin si na omu ni pedua no ti ofa na no ho kire no but faith de unya bedu ho ne de aduru no ma wa se de oya de ne tie bia no ebeko ama ho ato no nti eba obi ba ho a osi anche na me de no koye de odi stomach ulcer ba nyame adoma na otumi didi kama obi de ulcer ba ho ye mani nu okoye no osi ulcer nu edema na osanka na ye ma no emo ba kan fi say enu na ofa no amana didi mo nti na ko homa no ama ese dis otum ya kese de wanka nyame den e baby be so ye de mo be ka ho ti say stomach ulcer na wo so say peptic ulcer na say de tibia for bebe fit ye mu oduru a ene woni pedua be fa e be tu yade na se ye say yade kwankro na wo so obi ho oposa na ni saa obi ho anani no ete na esi so obi ho anani no ade enframa fa so kra na e prunsu obi nsuin na ni su abeta na ni so oba ye wo space bi ho de chewa e wo hwe ni so nyina e wo hwe ni so no how bia wo so bia so na e kire wo how no ye mu wodu a wodi bi so ye na West Africa ye nyina ye boy aba so say ye say ni wu yade a ye mu wodu a wodi bi so na ni nyina say no nkito ye bia na water free woni na te na esi so say katarata na say glaucoma di ti bia no e be ko ama wo so fa ho adi nti woni obi ho no ni di nkomo onsuin bo se ni suo eta nani ni so enya reho na emum eyenani ne ha no Buffett Homeopathic Clinic name would drew Miss Sommy the number ni betuja number is 0244 58 38 59 0244 58 38 59 and a Tigo line is 0275 96 94 14 0275 96 94 14 said your diet canon obi ho jonso obe your be me bi ho a some chance ya make say we ni be ma so jonso be pim sabe jonso ne mai chese otimu say prostrate no ano watu ni ti ko wie na wa fe ne se ya ema pise jonso no obi ho a ne jonso ne di no a wantumi ka no ya jonso agu no otumi ka nso ko du ba bi okọ jonso no a oyi ni be ma no jonso no kitua bi na ebeba na de aka nyina kam otin ka say junso de no but ontumi nyunso junso ne ma de tie ne say sa wotena ho che na wa ma fit homeopathic clinic ni ama nu nkitwa ne bia de doctor bi be ka che wa ne say this party catheter or the rubber droben eto be ma to kro na junso ne fam ba no na wo kona se de rubber na eto bi be ma mu a me ka bibia say wo yiwa dwen say udi wani kan ba kwa ubewu fi say ye pia rubber no pia so ekwati ekopɛ dwonso no kwan den eba na de na ha adwene sɛ roba no hyɛ wo kyɛn so a na esan emuja enamu eba enu ntini kwa sɛ bɛma bia wo tena hɔ eba prostate de yɛ kɛse sɛ de no cancer na sɛ enlargement oba ye bɛhwɛ ama na ba fom ena ni nyina ne sɛ bɛma ni kwa sɛ wo sɔre dwonso ntentem anadwono bi da obetimi adwonso ntentem sa wo sɛ bɛma de ɔno ye da hɔ na wo sorry a wani ate anadwo be 1 ho ba bi 2 ho ba bi no oyiri nim se sa atam oni ate de o ba na beda enti oba yin so sorry so obehia wa na wo de afa ba bi unim se o ba ne nchen na so na de kodwonso wo so akọ ba bi no akọ akodwonso odwonso wi no asa be da din na de ne ha bi wo mu se okodwonso ba bo se ne be ma nso mo aka kitua bi ade ya na ya ne se be ma wo ye be ma na wo kodwonso no akogina ho na wo be ma no hu obetimi de ne nsa wura ne troa mu sanka me sha se amekase no hu ne be ma ne be ma no fo ka kitua bi ena tare ba bi kitua bi na oti mu se obi ho a ne be ma na so nwi ne kra wase ne be ma ni ti open ne be ma na obre enu nti ene ye ka che o se de obe ma tibia no for fit ye ma onu pe be bo na sisi obe ma no be ma so wo ye be ma na utu ka free asa wo konkran ko girlfriend ho na wo so wo kona ko 2 minutes how many hours na wo twa from Kumasi to Accra about 6 hours na so wo kona ko 2 minutes wa utu say oh ba abufuo enu nti na wonam kan kwam na wo chiaka overtake bia no because okoy wa anya hwe to osa ba Kumasi abeda din to openetem abefi na ni nyina ne say be ma ne be mesuane na ha adwen yenko na ewodu ho de ma wo be ma ne mu be din na ma na tenten na ntini na wo ho na nyame e ka say ntini mra ho na ntimi nkopia baabi na nya kama no say ntini nyina betimi ba ho kama wo say be ma bi ho a
oponi adwuma no okofie a ode areho ne kofie no wonder say obedu bantima na memma jinjina ho no binum wo ho na ohwe TV yes oni TV woni dem na emum ne bema no odi kofie no odim say osuro ne yire na bema bia na bema so bia nso hu ne yire na nyima se no ti bema ne fon no ni padua nso fon fi say ne bema ni so adwuma yesa koye no enye enu nti osuro ne yire tu ba kona bema bi ne sa gu ne chi ne yire kasa anya ne fum so ne busansa ne bema na ho ode tisem enu nti na faith ya ahobo so oba ho a you know where de bema nye ne ode kosra ho na emum de abuo siesie obema na na ye kese ne mu ayeden mesrese menu aba mfa bibia nwura wase ye o machi bi ho a ye friend steamer eno nya betena machine so sia infection bia no ye steamer oba na ye kama na ye de se da bia bema bi free na kumo machi wade a wate oni yi enye so obeti wade awi no odo betena ba bi to say me meniska so mbanko to brazil meniska so mbanko to wi ode betena wo usa pade ode ma wo na enamo na se wan stimi enye da no wan stimi na che spices na kom so wa konkremu 5 froda omo na ntwi na na ya na da o madua ne so kakra bi na to wanu mu atu se mu ba ya usa empower ni eno ho asem na meka nti ya wo se oba bia eho ye kama se na bi obi ho a oba ohutun se ba bia makoi eho de eho chi eho ye kama o che wade a utun oba bi tikem no obi eni bire no se a sa ba we pa no tikem oba we dem ho ofeche no oda kam busa me se kwan be no fa so nya ase ho ye kama echi be me bia de a opa ubusa odifo a oba ka kire onim ye mi ken onim bro so onim de mi ken se sa yes en wo brem enti se onu so enti onu onyinya sa no a o twe no ho a ne ha no enu na bema bi ho kotu se brukin ata chena no kan se yes e ya oba no oba na amana ye kama na me ka che o se obi a stroke achi no amana no achia ni kotodwe na chi kase obi ho stroke ne chi na ne nsa ni fa no da ne se so ye ho nko na stroke no ba yade ne ye huru ba bi kura yade ne wo unim stroke no sa won sa bonkum na da won sra so anu che se ho na yade ne ko nti kotu se stroke achi obi a obo so de edu asra ba bia ne nsa no ontumi mpagya no mai bi be hye ye fidie no mu na fidie no kire se ne nsan ba bia stroke no wo e ba bia otumi pagya ne mu e fidie no wote obi on se ho no so no ba office wo a screen kese bodan ho na fidie na yuni padua kwa ni nyina to screen so ade ye bia hunu bi enti ba bia ade on na maki ho se e ho ye amaki red enti maki red no se okuto dwe no ya e ka wo nya na wo ka kire yo fidie no na ehu na etwa ho oduro dia ma tu okuto dwe na ka wo se obonkum no a ho na betre e woni fe ho na betre usisi na achia okuto dwe wachi kase wakoma na bo perepere uye adwuma kakra bi no abre uti air condition mu kwa na mfrete uye nipa nyankopon ye natural detoxification ma nipa bia se wo se nipa bia udidi onom ohome enima enye chemicals e fra sa anima miensa we nyina no e wo se ba abonten ebi be fa wagya na mu odwunsom e na mfifrem de entumi ma no na chese yade oho enu nti uba you no pay the ma oni etu yade na se me sign the number na to be me sraw uyari o fa number no akyedi a fi ubetimi de ache obi yaresa obi yare na atompaboa ntade ne niema koma no ontumi nhye frisa o yare na emu de ne ba hospital na sa clinic niema ni nuo na ho to no a onu wa betimi akwa akoye adwuma na wo pisika number no ye 0244 58 38 59 0244 58 59 and the Tigo line is 0275 96 94 14 yo Kumasi Santasi ahini ko bi 18 Western Regional Boko Station Bogadan Accra Santa Maria and Teku Junction hope uko Bogoso a station na uko Takrade a Anaji police station hope na ko foridi afu nyina enko eye police junction landry manager so hope na be hu yade no ye hu adunti bra yensa wo yade me da se ye da wase na chese ahene makokobe wo branch ya faith na ekọ no na chese ne emanyina akoye ede amade afo apomden ho kọ na asma yade no kotu ase ma wo hu nsam so no bibia enwie ye afa ye toa ye case no so na Peter Boache odaso wa hasenom na pi mami misa wo o maame no papa we acho mu fie o maame ti ase o papa ti ase o maame eye adwuma ben e farmer e wo hefa o hen o man kranso e na papa nso ye den e pensioning teacher okay afi so ye de na ade kwama wo mo ai ati atomo ana o rodo so na aba na me yare nti no maitima nko na baba we ojeje wo de wo ko school na di sen satam na wo tuto sa na e ma nyina di be sen di be 1 month na be
What be 20 days in 20 days. And then now nya let's scan wo ho. They say scanning na ade ama nti o ma wo anya hwe ama ne bro nyen. La me de. Eze kopa na cho na me chana de. Whether one kopa ne cho kora nche na de kora mpa wonya aduabo bi ode ba pro wo no ya nkwa na nyina wo nsole bi te nyame nsoro ni ni mu a ensuro wai o ma me de ma me fo de ni wo mo anti o ma wo ti ase so o si so no hu de na ekonyina anti ami ame bo a obo ni tiri nko sa pepepe obenji wodi wotu eti yi wo ototo sa na e ma ne ma no aka ebe sima be numu e wo se wode wa asem ni si ototo niema wodi ko school dia ama no ne maame ne niema ne koduru ye no ne maame ne fra wa na baba on de ba asem no be kan sa ne maame ne hu niema na omo ehu de be ne si ye wo mbese metimu nkomo kakra koda obekọ SHS no no a onya adwuma bia na so okopa adwuma ba nche no de sa niema na ba se me hu niema me di ko school ni obeka sa na kire wo sa na wofo ne kan ye amene maame de wan frame you ba ne ba ga na ka che me so ode ko maame ani age pa maame ani age na o se da kwa ko be sen ko hu me you good na me see you mati to the one day be ku fi ana ji kwa me sa to wa yi kwa eno ma no doso me to phone no na mpese me tie no iPhone de ayi bia iPhone 6 me to 800 cedi na we de na wo form one no mame so phone Samsung what's that to be mame hey Samsung Galaxy A3 me to 1450 Samsung Galaxy A3 okay and I say 1450 na e kwa ni mu pa o aha me we are metefu what okay and again no asadi 70 cedi we mo atonkunda oh okay na de nem wo madam wo na say no de ohun na ho ye ofenti o ye kokko na o ko ba se ne kala ne si aye on and off sir kala so timi ya on enti no ye kokko na ohun na enti se no se wo mpe obi mu ana asese ọ̀run adìẹ ọ̀yàn ṣe wà twẹ́mẹ̀ di sanni ọ̀run ewu nìtìrì. Enti bá sa no broken heart akyɛw. Broken heart nkyɛn mi ba mi sika na wɔ no na pɛsɛ meji sɛdeɛ bi a. Masa kano kura na yɛ si so ansa na wo ba bi si so. Ohun no obi a wo sɛ ɔne na wo ndɔ no. Obi a wo na wo se na gye sɛ ɔte ase ɔho na mi ɔdɛdɛɛdɛ no. Ɔka sɛ bi a ɔne wo nyɔ wo ne wo hya wo hu sɛ wa wotwe wadi no. Wakoma anyo bibi akoma anyo kinkinkim kakra kola. And then akoma ya me ya. Aha, na say broken heart na hu sisa so na bi no no. Na dey o. O timi didi. That na o timi didi. That be go am timi. Say na me ya do dey no. Aso atwema di bi say na me ya. Na Oh, na dey na timi da. Na krokro ni bi anchew. Okay, heart chew madam fu timi na o. And now dey na shada nye broken heart papa bi asa o. Timi da. Na timi da. Na dey sa shime kra say asemi nya ni say sa shime ni say Thursday we twam we a one again after me hello baby na am see SD and I was saying o say hello baby and am see SD and I say enka Friday mbe nka mba ho na am see o mati so ade chon frame me enta ade chen of frame me and I say we so ba na me sending lord fair oh it can am say na sa hanu ha de o ba betima aba and I say there we ntimi and am say oba 2 cd block say intimi anti me pardon na me ye no me mo 19 free form o mu fi o mla na me say o de na o ten ati abu akwa sai ehwa abu akwa hefa abu akwa ba bi o for the blood ho hu me wo kan ye me ye hu akwada no ne maame no ya ko makru aha abu akwa macro side or the blood side ho the blood me ye hu o mo Christabel okay it me man 10 cd say ongu ine plug am fanimra ya wada ya ya wada enti me de 10 cd man na me friend no o se hwe una nim se me ba ampa na na me se na ipa Christopher pa na wasema na ka cheme afim mi friend be 10 onfa afim mi friend 5 adana tete ma bla boss na me se na o mi miska be di wo no sana ka cheme na me sa dia o de onfa me no ma nyina amre me etu anfa mana me ko fio it me ko fio na me say you there on fa me phone na mame and I say phone there on fa mame
ayi so ma me na ba enti ade chia no na me bi nka kwaje phone no enti me kwaje phone na ne fada afa me kasa na ade phone ni ma no enti 2 days time na me message phone ni bi me ko fi o say phones ni nyina awai ba phone ba ko wa waje phones ni mienu nyina na waje ba ko phone de ma jini mienu nyina ne ama na ukototo trunk ne check ne we say ni nyina school hu ne ma mattress na wai ni nyina so maje wakoje say ma me check no mfa ma me oh right you check ni nyina nti woje oh say na wa me ni je na I didn't broken heart ya cho kanokre wo say broken heart en cheme enti brazen anokra da wa nyi check na obeje anu ni eska na ene de mi jiniska ene mi ni brazier oh okay tell me man ska de me to man no de oh aha what to be ama no maybe am to ine man na bia book dia and the book na meje but say bi ono na jiska dia iska na say me request in back enti ukobo matesa ukobo dia ada e ba ne sen sana me ya say matena ma ge na twumadi enti fa me ka say on fam sika mame esa de beto no mpe no Peter na de na okoye say me ma border wona me say hwe wo aboa me wenfa e na o say mame o cafe ne pen David one cancel mo pen David man o boss so na anje so ana David sene me met na wo me need that sene me kan o sure me ni me na me no kasa me misa say what did that e mo obi nka cho say what did that mo bi me say wa cancel mo boss so na anye so o boss say bia na de yen kona o ka say na de no lie na me catch no me can so de otina ba fi mam lord fe na me da ma no ni nyina o ma enti akwana me ne nya hwe da wan cancel mo pen o boss so amfa me ko fi okwaje phone no ti me ko se phone no o mfa ma me na petre dem na me di minsa e hye ne botu no na phone ni hye ne botu ma na ti me di minsa hye ne botu mse no na nika no ne te ye ma sa onya sure say nka obeso ro nika no da nka wo you phone enti me asa na onu mi am ko de ne nsa ti ma say asa ma tu dem ba ti ma na me ko ti say ana me give phone no can you me no ma me dey me pacho good afternoon me do for hello good afternoon hello me pacho what menka oh on menka hello good afternoon yeah boy what they say ya ne ye do for no be kasa mama no again mama no na again ankasa Christabel ensam na baba abrantia ne keka na se wo pede ankasa asem nyame ya adom ya behwe se ye beye sika again no okay na bia bone dia no se bae no na bone ba no dia nkino yen ko dan na asem ni ni fu na mo sa bo me ka 400 na me dan ni dua no ya di ne bodia. The number you called has not answered. Please call back later. Yeah, fancy I say no more sana. Yeah, she say ne Christabel ankasa. E beto twen komo na nka ne maame ne de minister bi je ne mensa brand porta fridge aye wo ma fa mu de bia o mo tin sa sompa na anadwe o ma sa block line no class aka na yes su shafa ye mu ye pese ya tin so de ne ye tie awia so se mu twetwe aso kakra na abrantia we say ene ayi this is a champion mama ayi sima na we ye besa atina so kyenya me ya aduma nti no ye nton kramfa ma because abrantia na asem na ededodo ye nko sima me ensa na ye odia e pa cho me ba Christabel baby my dear Pacho what's menka hello Christabel good afternoon me Pacho to say Christabel mami ni ana Christabel mami Pacho afinshia pai afisa brenda na ma konka na enye sika na obi aka be sika nsha ye nsama mfa ya nkwa baabi
Me pa cho ye frɛ mo hene yo ye bo asia ma me kasa free Sompa FM ne Sompa TV. Na brantie bi wo se ye frɛ ne Peter wode wone Crystal ba ba ha se no se Crystal ba di ni sika de owi e nso so a oka so ne betena wone na ntena ma wode na kɔ ba bi ama ye twi na ni ne asɛm ne ye bebrebe ye nhada nyi ni sa ne ye pese ye ba betie mu ne ye hu ba bi asɛm no ne po masi brɛ ne ye de besi wadaro mama me. Hello. Wone ma brantie bi sa wo se ye frɛ ne Peter Boache na oka so ope Crystal ba ma ni school hu ne ma kro kototo ma no mattress ne check ne brazier ne trunk ni adiama yeso okura uhu bi ampa etacho wo asam no say na ti owo me etacho ma me wo ha no ma akoni ye no se okoye ji ela mi se aduma no ma no nko ayo ti akata aba pesa se no se ti obetre adi ya ma no nko etimi de oyo na juma no go to ya de ko na ju na we na we wo ha an wo se when baby na juma na boy na si baby agini na we gwa no man ka no ti a o to si a the school ka o besa na o se boy ni so obi aye ne dai na wa obi agini ka aha nti so ọdún ma níbi ẹ ṣé ní ọbẹ ya ní ọdún òdì ọdún náà tọpọ ẹ náà tọpọ ní ṣe yá àdé ní máa nínú kánú ní nsaka yẹn ẹni ẹ fi dàmà tọpọ náà tọpọ náà tù ẹsì ní ọhún àná àkùrá ní dé mattress ẹyí báyìí náà ti pè àdé náà wọ yẹ ẹ báyìí náà ẹ má ní mìíràn fi ẹ náà yẹ mí kánú àṣàǹdì tí àwọn yẹ sá. People in the back. The man and Mr. said, "Well, you're so sad. I know you're not crying. You can't take it, baby. But we are sure, say, a princess, baby. We are sure, not some, baby." And she, with their hand, I'm just sitting down for me. In the words, you know, one, I crying a prayer and said, "You must have the SCC. You want to be an SCC, you cannot have it." Many other ones na one I'm on the question of it. If you look up the bar, then could make a sacrifice. There, I think I'm a friend. Now, if you live your home in church, you might see one number and string. To me, give one number and string. Amen. Na Crystal Bellway. If I show when you walk. Oh, quite sure now. I will cook you. Oh, my mother bay. If I told me to meet you. I will bear for school him down, Beba. There be something when you get a walk. And I saw your body. I was all one time maybe I'll move for this year was one. I know there one can't show me, sir. If I saw the same when you saw my map, after I will let you to flood. Matia Mane Hadrian, wouldn't him? Obi to me who chum one is some passia so damning them make us out to Masia. Or Babel, what me say, have been doing now once K, yet chum. O more mercy so now, woman you said you must simple more line. Sompa Nkomo, assembly move, said the city of Crystal Bell. And then Kasai and Kabaya made the part because assembly do a heavy cry. On cancer, the city and then John Bacha, what I say. I know the near me, Betty, or baby, I won't phone, go bet me a child, and I said, Obey and trust be a sense, will be an anya sanity. I say, Yep, I see 2 years now, you'll be a frap, Memona, will be a Timian, some gents, and I into Adaroma. Me no Becassi, a real program, I know Becassa near who can pay Befasua. Yeah, there are some no ever 2 years, maybe be I come away. Right, Benya Crystal Benny and Nakasana, she said, if it's your office, a crampa near Sanania, she and Nabi be I come away. That's it, Crystal Bell, mammy, and I know a Casa, yeno, Nacha say, on Timin Trass, Semnimo Santina, Metran is so son in Timon Fanche, Mrs. Champo, a child, Simami and son on Odi, I uncle.
obi aba adwuma mu the second day na watimi afọrọ de amam na was for man so no was start here was share girl no ene ne papa ene ne maame e wo ekwandi so a wo no wodi chire mu na je say ade no akwakoye ese semriketu bi o akwakoye nwa kakra na se bi o awofo aye aye wo a ye de ma eko suku ya mobopa abranti ejira level 300 enu ti mo se ne maame ne papa bo no kapa tika vodafone na yo wona ya wo register sim wo mu tua ka ye kakra ese kwoti me boa no de boa ne maame ne papa e mo toa so e de hwe no school no wono ja kofa kanchima e wo enje girl you wuti mo se the way rate a o demand niema e na wunto we maame e na mfo maame me papa mfo we maame ne ade ne chese girl no wonya girl keke em say e su na so ahun say we say nsu ochia we so chia wonimu abrantie so hwe sen was spending with girl no e so ne ade a em say nyankopon na do no now omo tan mo abosumi enu pe the one fa no so anka am friend say ababa no omo ankoda ba bia se na maame ka no no omo anya bibia woni na no na anya hwe na within 2 months wotime demand school niema no ne ade na maame na ya wo kasa na otefie akoda ya sebesebio wo fra bonte ba yo cross high niema na ya wo de bind enti maame no enti no hu enwo so kakra so ka se oyi onyi ni sika mo an onya onyi ni sika enti ono so ko sofo ma obo an enti no ho aseba no ayentro na no abra boy asma ya oka no sade no enim enti ya pa se wutwa no so ese girl no kasa na wuhia okay because the truth must come out anu enti ya kan se emrete ya momma ba no sebesebie we no ya na dwe se enko ofa girl no na tra ho na wo mo akosko suku no na da chi bi no no ya na dwe no anya dwe se woni girl no be da ehon na ema me ebu ne kakra okay so ntine ma me ne ka se ni dem ni paso na ya ntro and dem sipi se ya ntro because mamu no kura sa da se wono no busu ma me ne se one ne be da won mpaso wo se boy se one na won be da won mpaso enya no kura ne de me gira ka se enya no kura ma tinyame ya adoma o chena no wo ye innocent woni mani ma bi ho enti wono a no what tell so won se abosu mi ni ge yi wo tweme adi awotwe no e ya adum bi na ye mfa nhye nyansa wa ha sei emrante ya mabaso ne maba ya mabaso e ya monto mo bo ase kakra okay when em se so won se fie na enyo so am so ye adwuma aso bi ya obeka bia no na wo so de ko ni wan committee won se bi ko so wo ma me kwa na ko giska kwa efri wo ma me ho and how this sponsor will be Martin nyame ya adoma o cha ye besa ye be hwe se ye nsa beka Krista Benti kafra sofo na ansa me ba sofo no am personal sika wo bi wa o ka se Krista be mo a na efa gina obeboa na ma wada na se wasa kwan no so ndem ankasa nchene da me se na no Krista na usika wo bi ho no krem oboa ma woje sika no de tani se oboa ma woje me se oboa ma woje ye o ka kire ne se usika e wo bi ho kan se usika wo bi ho ntinka me pe obi a ho beti na se sade a me mre enko asori okay nti ekwa asori no on saka he ana kra ba se o ma 1000 or ma 1004 o kire nyame ya adoma e beto aso se ne nsaka bi de ma me na ka no so no kre betimi abenti na ye hia Krista Bank ase ye nyina e be hia nti sofo enko ye ma me abrotia o de me cham so panyini na ma chano sofo ba wi a o se passe okay faith bible o no sofo no yakobo ya aduma yetumi ko kabom di 31st one night no na nyasem ketwa sofo ne wifi sofo mami e chiapa abrotia me wo fase and wa lucky se me Virginia aka abije beti no ko be je ahwe no akebi kwa oje odi hwe e ko di bro uya koda boni umuodie unse nso nipa enso nyame akura ketua wo maame edimre mas katafako school level 300 me serve you from kamaka so jimi pa ba masachira suenyansa wate ma wadwen hunu nyansa adwenwe no ma nyansa mre wadwen mu wo bi na hwe wo maame no papa aye pensioner and was there be miwra mango school wo na be hwe fie na nyina wie
There is come on at the coma ababawa. Yamina Choka. Ababano, within a year. What's a cocotoin? Brave once here. Your friend and I. What do I know? 15 years. No, a book has 70 million. Why? Anna catch it. Oh, what are you mean? And I come and remove your mouth. A quiet, see, I can't walk poor. Now, what can I say? Me. What do you draw your account? Then I draw your account. So, all of them are that I mean, and I ain't in the show. I'm not here. Nalaya said, I will be I got some good one. I'm going to make her. Oh, it's small boy. And you phone and could damn share Facebook. Moving sure, dear. Here, I'm going to be one more. Master, young cannot you door. Obe Duska. Obe Sabrabo. Or do Kusku na Wutivie. Sasuna. Ababa was so Wutian for years. Okay. Oh, now I dare me said him a min can he be free. Nemo Yakwana Jere. Okoye Juma. Or by now in the Yegman, Omuya Juma. Wow, one. Went to me, I'm running Pieto, and to me, I'm more power to the Awaka. It's you lose. It's your best day, you for. I say, you best out to us in your watchana. You could be warm. Now, a more ya. Sema Mino, a man who any delivery. Si could be womb piano. You best sing. See, and ya 30 million, 30 cities. Yes, see, no. A big hole. You're 30 million 30 cities. Why you been? Yes, and the mammy make it sure say. See, Canada brought you over to your back. Because one here, I brought to a so I come on Kobodu Baba. It's the evidence of your watcher. Mate, Ebsiame Bemna, Lossie about Center, the veggie doctor Sebrana. Ebegini nupani bi sebe ya nema be konkan de ama wo ofisa wajaba so body pinano ewo enemu nsanya de ho enro ho eno se se gonorrhea na se bia enemu nsanya de ahodo ni nyina na busua eno ane se wunya losing locke na watimi ede etu sanya le wani nyina ase eno de bi wo ho wo num bi na de abo ho ban bo mode ane from 0242 133577 na ede ma enkonkan fama Kangen drinking water, alkaline water, papa. One no more why I can see so ebetimi aboa ma oswate, ebetimi aboa mo apomden na aboa ma neema konkan e de amaba wa brute, e abawa root ho ajan hye e na won sabeka no Brema UGC 0241449191 na oboa eba center anasa oboa eba medical research center wase adoa to adumenu last stores of mame a oton kenkene hwe dem wo pebra na diabetes hepatitis ya de krankro ni nyina no betu ase e wo ho 0257472506 na obo ntime mo nda so e back clinic so se bra na edro ho enu boadro ye from kro osa awo ho nsem adwedwe stroke ene ya de nka ye bia no ebo akwa macro na kisa fitem eho ena wonsa ebeka no ose frɛ no 0243 649115 Bishop 75 Enterprise Egudia Papa Fie ni ho Abis Plaza plot number 17 Imrom Kumasi ya Obandishia Market Fred Madam Abia was 0598 585219 na eniema nkwankan fama BBC Boris B chicken fia kokko papa eno ena bro nya ni new year nyina no ye di adwumade bia wodi ya adwabode no eye nya bi na eniema nkoso emfa emma bomade friend 0544 444453 ebusia median men kan kese abrantie wo ya ye to lege ma men kan kire no ai yes me asemo a asem no kura ye nto sabi akwada wo ayi level 300 office wo hobeto books ni ade nyame aye wadom wanya adwuma kakra wo nchen a wo se me de kwa akotwe implant 20 years na nya akwada abone nsam te said ye sofo kan ye NHS ensem a na no na afo ne sesa wanya obe ye to lege we ni bia be to lege o oba so to won sesen oba so to ho wo pe na be so di no oba so di Pacho aha no ne I don't know to cast them in Sandis Camano.
sebia abusia also person odie na abu abon no Facebook fo nyina de mo kan obi social Barcelona atade kworo na basa said the asa we go mani mas ba e de e be se obedi na na se obi abaju sika why e be se be ba be video why ya ebusia eti ya fancy nyame ya adom abo ka akoma to ye mwate sika ne e beje wate sika bi akodi ne obi asa wa anya ni dia enya ni anya ntua yo o de kan akoma to ye ebusia nyame che akwada enne nyankopon e de na ye adwuma senkyere ni piepie wa amafo abrabom no bra nebra beje oso wakwankyere papa bi wamode afra 0535 89 7699 0535 89 7699 nyame che wo pese obobukia nyame yadoma Thursday Lamina sa Thursday mo beba nyame yadoma ya wadom beba ntino efri na ya afra sa mai ne buki na bibia nkoso mfama 0551931931 me basese testimony ba ko ho yentie mra na asem we kra be sa atena so biem nti yentie mra. Hello, praise the Lord. Nyame chama mo. We this dance with ya me nyame. If you say nyame aye bebre wonam na dom so na ehu mobo so hinu mobo. Na me hwe TV ene me hu nyame che wo so. Me phone prepare mo a hwe nyame che kira fan. Nto me hu nyame che na edin. Da me se ka mo amene mo kasa me de ni bi esu ka se maso obi amena ba hom no mo ameni pa na 2 minutes kura na mo ne me po ankasa na se mo ama me kwa ma me ne ya me cha ankasa kura ni wojidi se nya me che nyankopon ebetumi agene ampa nya me che mama kwankyere o ma me da biscuit so eni aposo ena me we eni nya me adum ni nana na ebubu na mintimi nyina ho misisi nyina na me adum ni nyina akọ sisi mintimi koduma abusiana chese no wotrofo no se me dance ni wa broche ye tusie akire etum ne akire sikura ye tu no so yenya challenge kakra wo ye homa no so ntinti na e kase ye bia yi na ne ya sa atwe asam pancho momfa enche nyame ya no mompese mututu bi ma abrante ne ababa wa ne nyina mo fansia na abrante ka akoma to ye mwate awa be fie nti ye bejo awa wa tu wai o ye nkwada abo ne se ba ne nyina si akwada no mo nkonfikyire wa kwa abo ate afro no ye nka se kokko wunti no sika de ye be na mo oji a akoma maame wo mankan so wate o maame ye friend say Juliet Fosia ma Fosia ya mo finsha power e be hese obeton tomade adon na de wa ya ne de ebusia ya sorry so happy birthday ya de ma love is Jenfi mi akasa me bestie forever wo ye manager wo pina my pap ye no wo ye ahenema kokobi ko twimpotam ho wo celebrate your birthday ndra nyakopon koso enso nya wadom ntre wa hwem na fo fra dom nko adom onyi cha hoden e de apomuden wom. I love you so much so much. I love you so much inti de meka kire wa eno nyame pa na yesre e de ama wo ohini ni ama adazo of mami premeni ye chia na kwanwa na ne metena so a Sompa Nkomo dwumadie no ye de be so minister BJ ene abusuafo no nyina ye da wono mo asena na ya no Rexford ne Mr David Fidaus ne ya Grace mu nyina ene buzi de caption ma ye o mafam de Lamina ene water fridge eboa ye sofo ebeka sai so ena Mrs Champion Council 1 what's in kanya kopon ya adom no de dom ye ne awochena ye besan ehia medidi wo hene ire maame akua ye boa esia makosi sa wochena be so no hwe ho ye efama me pii.